TV tukakutangirira situche busubolero okwandamye nutuli Erwimi Town Council kandi tukarangira embera nikosere hano Erwimi amanja cha wa munabwire muhaka wako ekisida eche basi ye Jase Coaches na then nakamoto kakake tukaze riminya nebyahe ebine mwende mbere kandi nabembembe cyanu bakatubira bate ederangerinde ebisida beno bakabinoero mubati so tuli na physical planner owe kipindi kino omwami kule Yosia tukayakana konayo atubere ibonga bembembe cyabawute planich ederangerinde ebisida ngebi bakabinoero mubati so wasinja kutsivu way to physical planner kanya konetu abe tayari West TV tukanze riminyerera inywe ngabe mbembe cyabahano muute planich ederangerinde ebisida ebikawa hano Marwimi mukabunzaho echo kubanza mwasinje tayari TV eritubongera Erwimi ekitake kiwene cyo mucheri eche bitoke cyo mwani eche business eche masukuro uwene mwasinje riasa areryo munabwire ngo kwabirikania mutukatunga ekiseda shasasike hanyuma aho ekilome basi na kamoto kwa kake isyo kubanza hano Erwimi omwa week eyamalabe eyama accident eyakana irimu eshamotoka eshonenenene esikalwa eyekasunga nyanja nerisha unzerera ishabirikola hano hobutano abandu babirutaliramu nabandu babikolachi babirikwiramu ndimu ya nabaniko side area kasese bet ebyosi bikatukira hano ha butandu busibuka bukalangereka abandu banimukwa neshamotoka senemoyite nengera hano itwenge Town Council Erwimi tunawutembera tunimukola echo kubanza erilwa ekasunga nyanja hanabya omwanya owabya kalenderwamo awero humureramu esho moto kishone nenene neryale ryo muhibwa okusangwa abyo kwa itakali omundu hanabya kapakingwa emoto kabene nebene aho ibya humula deikamo 13 kusangoma nerba tusabiri ibya college ibya yongera so kabana ba driver bakalo babere loa bakse timbo mashako nakona mwe shebrek shana neribi basaunzerera twabelangara hanu ho butsebo neryo muute planich ederangerinde abantu bakakomplaininga kutsibo kwa raunda bate eyunura moya kore raunda nyinene so abantu bamarweyi sibangatoke erisarayo kare inyo muute planich ederangerinde ekitsibo kinacho mukachinoero mubatsi so ngokwanga lunga numukusoboreresha songa siringi 3 eyo kubanza langinde government ne district ye Bunyanga bakasuba omwanya oyo owerenderwa shamoto kesho abandu banaho molo okwa side yetu ekabunweno yelangerende tukakiriaringe space around about eyo elangerende eshamoto eska pakura nere pakera sisa simana omwa section around about omwanya wetimbira kusonga bukalangera around about iri omwaka nyakaringa kamasho akatauni so abandu bakaba namulabanganya utsebu na shamato kusenuko muche parking abantu bakaya mucheri bakola so aho bosikanze rikolachi iribo actually tukamunabwire twamababero musanjo sibanga sa parking aho abakasa nabakasubula kandi eriongera kwecho tukenda hambe moto kese kese parking ebero musanjo byabereho irise parking so kaya mayiro bingo abantu bokuchi boko omwatabu then twabiri hirao nende nzera ayelangende around park Erwimi ahakabuno haria ndikachingulawa omwe tukutabwa hari twabitsikirira toilet tunimukole shed tuketwabihirawo na maetse nerisha moto kesha bisika parkinga omwaround mwawo ngende 40 ngende Kasese ngende Mbarara esho sikesika bikorera omwapaka mwakabuno itunemunzerera ekinywa cyawe cy'umuhindo especially okwabandu abakakolesa embaro tukanze risaba abandu abosi abakendesha ngumbali muchemenya muti wamaberengera ekabara erike rugenda bara ni black spot niri mwana enda bolobolo kusangwa obuyingo bwenyu nobwa abandu obosi mukama mabwiro muki omadenja situchenjiro musashe rutika hanu Erwimi angoroke ngira oma section yayo iwavuga no buyenderezya nabo bakapakiko kwa shanzera manyoli maka private cow iwa hamba uwa respecting a road signs eshabirirwa uswe parking omumanya
mutya aho kusawa n'amasamarera utukeira kusangwa iwe n'abande ukebiswata barenda. Wasinja kutsibu ono are kule yosi ya kandi ni physical planner habwe chikaru chino echerwimi tunemu samarera emikolesirye yeshombaru kandi niko tuli ababwera hanu muhakawe kiseda omumanje anja cha wamunabwire so tunemu kwamirire emyatsi eyo kandi tukene mbere neribya itunemu bayichako emyatsi eine mahatsuka hanu bunyangabu ne kasesi. Wasinja kutsibu ngali mate Isako mnyamati wukwenyu habwe tayari West TV.